So Ghanaian President, His Excellency John Dramani Mahama, show concerns at the Donald Trump. Chia waiting area of Venezuela. Our watch Omampeni Maduro no wakasa at the home. Now His Excellency some of all Kenyans say Nani Hokran and Bonso Emerso. Esan say ena ye womi entimi enkoba say Omampeni fufuro betime free baby. Ewremu ewo a country bi say okwakoche Omampeni esan say neme bi a wo ye no enye. It is His Excellency HM dia enya de say saa de na asie no nani eje ho kra na true the foreign minister eye honorable Okudjato Ablakwa and the official release eba ya ensema all Kenya no na say okasa e de ama omampani a omampani eche se nani enye ho na ensema etim asie between Venezuela and Donald Trump no nani edi achi papa na yeba betie ensema His Excellency edi ababeto abonten na before say be rem kra na yeti ensem no I think say omampani e very very bold we are firm because in say US very powerful and for a president like Ghanaian president His Excellency John Dramani Mahama to be bold say oba bonte and na notum na afi wasa condemn sa act no I think say omampani ayade pa o say timi ebo na basu yi pa na yeba we tie say de ensem ni sitie na edam so ama ya che ya dwene ewo ase honom na before say beti omampani ensem na busua ene Ghana ma say omo enema nkoyi omo bu afu pa na ebi mu eche sebe pepeso madui omunya bema na wodi yentie sa enkomo wi munya namba wale wan ni yenyini ana mumpen muhwede wa yetie yeyimba be efew ana mumpe ye usuban so munya namba wale wan ni yenyini yempese ebetwem no kase yetwem yesremu why ene ebusuha ai Ghanaian ladies ene ebi mu eche so omomre no eye atwamte ebe ya ye looking sharp looking wide na yenwa mu ema ware wom anya sa de a ebusuha enema ntimi enkoyi e honom na wonim se abrante young don na senya na ababeto dwa se abrante no ne nan pro na ebi mu kra eche se abrante eyentro eyaza opese obu Ghana for scam na oye na maame bi asore fa ya de mo den na yenti maame ne nsem no ebi osuso ne passport fake passport no do call South Africa o je o call enti ne de call no na wonnim na ya santini ba ewa hafo unya santini ba obuno so woditum so wonyintum as long as wonim se baby out na santifo kuro ya wati pen wona wonyintum wonim na you see the boss abrante we na nanom no bedi urade so what you region wo yisi region wo asen wo aguna nya krom ni agura nya koma wo yi usika the boss abrante we ya se di obesi asofa no wo ba sofa se ne sofa no wo bi anya dwuma mo bi nkuku wo be sofa se se de ono sofa no onyare you don bibi anya wo ya kronfo wo ya wi wo ya balawo anything with amase me nuano me damase o say doctor Ngusi ni me nuano bi no on e mo bro no doso mo me nyai enya so bia betike advantage on us obia ka no ho a tiame na wonim say ye yesa ye bra tiame ase so me kwa asem no masa ba na ye sika na dem on me say me nuanom me pam nkoso ti me bompa papa mamu fa mama no because me bufu abede ma no be kasem bone ade atom so eti mu hweye mo bia fa de sika fa masa abrante we wa se do sika do wo de na wonim ba wo wonim na sam we be rechiw mun kanche mu nuamo mun kanche mabusuafo nkoni nini ne se ehwe no o mu firi do ma wo ma me do be kumase o do ko school wo ho obi antete wo da obi ni wo tete wo da wo patron na akofa ga bi so girlfriend no mani ba obobia hu se no antrede wo usaje ma be ba bonche be kwasi asema na hu so edo mani to be kwa ma unye wo hene ana wo sha se o wodidi atema odidi atiame sa branche wodidi atema odidi atiame no me se e kwasi me sleepless night na mitimi na abranche wa wori na sa bra no ntamihia physical ka wonkumia amwo ankodem a ka me mekum ama me makodem because we are so biato magufin na demo wo bibiala to magufin sabi adima bedu to magufin e mademo no sa na sabi anya be sabi abra ye wura asanteman ye donno asanteman ye wura no ye bibia woni bia no obiele ni ho
Obi biara bi wa yaya sante. Yai yade yakoma ye wure. Ebe hye ni mu, ebe so mo no se ewura kotoko hene. Ebi nti da. Modi yewu. Na so ya mmiri ntesu kokko aguyeyem. Modi eni ye ade ahye na so ye de ni suo da ye keteso ma de chi. Mutimi di atia mi atamani ye mfsuru mutu ye se tum ye didi kura nyeyi. Ye didi ana nyeyi. Wo be fa ha enkora totofiwa atro di anya no kura ensema kese na mo kafa asantima ho. Na ka mo fe ni ye. Na ka mo nkoso ho. Ye de ke betimi no maham so sa. Na so mo na munim de na mo hwehwe. Nyame be chia mo ka na na mo ti ase. Obe chia mo ka no masefo. Unni ne to ho wo shell. Wo ye batam bone wo maame no papa. Do mani maame de obe da wo batam papa binom. Wo ye batam bone. Na wo nya nkon. Wo maame tu fu kokko mu a. E wo se ko ka mo bia because social media no ana na wote. Ana na wudu nsam fu. Bibiano. Beda Abusia ene yondon na mani hunu na wonya bia wutie ya che se ne de abrante wo no kwaku manu de omo otwani de mo odin pa na yento aso na wo de yentie na brother Samen so de wo se ebe ya de pa se obetimi ne yirada na ensem we de ho kan UTV na menim brother Samen yentie ne nsem no menyi ni se metimi ne me yirada biem never bomb. So what is the problem? Ensida. Etena awale se mo kan na amo ame no. Me yiri ye good pa but mentimi sorry to intimi nyimi bema se mene na da biem me la. So you see where the cage is coming from? No. The reason is me yiri fra brochiri ba me kan na tu obi afo. Kan bo ho dem ba wura do bia na mba jeje me yire so ne ya de. Ote so na ha na on fan chame finish. Me yiri fra brochiri ba ti obaye no onyemoen ti na mapie na me nkura na se wotiam to no mutu ka de ne call hospital to mduru hospital na doctor na say ko che kakra bia ko be wu na nyinsen no ankoto awodie ni makoto bibi di se felempien tubu o kan blofu bi ti atopic ti yam se gise Yeyi o chasa de and I'm so and bibusa and say no so ne ho na ho beto ne dia fine doctor etwa de ti you feel me feels no nkura 5 for team chen mo nyina serve no o serve oba no very well ti won am ka chen so show bia ba crown na ho mfa ma ye yi ne ba fie metima ko ba na me je permission no so me nkomla ana me ko ti ma ba program no me friend e busa ndi fie ti se biko I didn't know yes sir. What the me koji okot. What the me koji adru. Wo yere. What the me ba. Oh the mamen kama. Beautiful. Mamen kama. Enti man kasa fon so na me ye din na ja me kate na me de ma ade. E share. Ti me wona mba kumase. Wa nsam hihye ni tirimo minim. Ti woko abrochi ya mene na airport efefi ano mi twa bi ko abetu social media oko sense ma hye ni tirimo ode kon E chen de ku put in tirim sem mi amakura mene ne ti amema ma ne ba bi da me ba no so se wo na abrochi nti onim me ti me yiri nda hospital me de abofra ne be fa abofra ne susun bi a se de obi ko hu obeka se makowia akola no what string do me na jali ne toilet ne ade abi se makura ba ko me ni tifia ka ache me mankura mienu na hospital okoda na nte se de be metimi di akura na beda nso sha obeda correct makura ba ko me ti aka ache nse me yire tata me free hospital ho one ma fo ba e de na ba beda wa bra makura na o kiji kwa kongonsa na one me yile ne da hospital ho a only few say de no nya few asem I was shocked won komo na me di ni bi eti sister enti mo kan otumi bobi kan wale sema ti na wale sema ya pin na my because I'm not can we say
o na o kan say o ma wo yere obi kan bibi na abana kokko be kan bibi abontin sunni na say it's like wutimi jini che wukunu sa woni ni dade eno na ho na ma me ye din ya be si wukunu na tem ebi ni eno na ma me ye din na so no ma ye din yampa ena ma me ti wo pe de abontin sunni ebe ka wukunu asem na wojidi ani wukunu ne ko a what did you kunatem? I don't care what he said. But if you so you see, say, dear, Miss Omeka and Ayan, say to me how Obano. To me how Obano, but to me how you should work on your mental health. And to say, I didn't tell my men come out, and tell me, to me, a year in the beam. To see over by no day. Uncle, Yaman Fasama. Not Philippian 2 points a day. Yes, I could tabak. We are. You're nice and show me. Yes, I could tabak. We are. Enti me kura me ne koda kura misuro yes say wa number 2 o mi mom de enti me ampa ma kama wale se ma wale 10 years de bia me ba nam bi jos mi hu sa me hu ma yele se na mani age asem na ma me ye so ni nyina ma ye di asem ma me kan ye arrange ma kura ba ko so temi nchen na yere timi fa fon flem me yere wa abruchiri na me yela agiedi wa bro no na akora no wa 5 obia na ma obia na papa no control me why so really oba wo me matisi kata communica ple obo bosia ye ho ade na utimi tie akora me mama ne ba bia tena ni petu tie sister mi suru me samia me tie se me yela ba me yele me me that is how I never know okot e wire na me to me okot anta ebusa eti ene brother Sami na kosem na wo ka ho no to timi say celebrities na busuya se ye hu mo TV so no enya sa fala sa o ene ma ko mu ankasa oli se kana mu ntimi nka esa celebrity na do mo so ntino ya na ene ma ko je kekeleke akwa something which is the edia mo but all the same we dey ahye ne boso ache ene wato wabrogu ho ene anya bi eti eno so no na yenwura mu ewo his excellency ene official communique o de abeto abonten efa Venezuela ene Donald Trump nsensem ne ho na utie mu a ene opani no kasa no say nti letter no anakrata no ena eda screen so kama Ministry of Foreign Affairs press release ene na se fonti all started there no say Accra 4th January 2026 the government of the Republic of Ghana is alarmed at the unilateral and unauthorized invasion of the Bolivian Republic of Venezuela by the United States of America and the subsequent abduction of President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores in the early hours of Saturday, 3rd January 2026. Ghana expresses strong reservations against unilateral use of force and strongly deplores such acts that violate the Charter of the United Nations and international law, as well as the sovereignty and territorial integrity and political independence of states. The Ghanaian government is keenly following the situation in Venezuela with great concern and note that such assaults on international law, attempts at the occupation foreign territories and apparent external control of resources have extremely adverse implications on international stability and global order. Ghana also notes with deep concern statement by US President Donald Trump that the US will run Venezuela until such time as we can do a safe, proper and judicious transition, and that US large oil companies will be asked to go in. The declaration are reminiscent of colonial and imperialistic era. They set a dangerous precedent for the global order. Such colonial ambition should have no place in the post-Second World War era. To allow this is to put the international community at great risk and undermine the sovereignty of every country. Ghana therefore reaffirms its commitment to the principle of self-determination and holds the firm view that only the Venezuelan people should freely determine their political and democratic future.
Ghana calls for immediate de-escalation and release of President Maduro and his wife. The government of Ghana shall maintain and defend its long-held principled position against invasion, occupation, colonialism, apartheid, disregard for sovereignty, and all forms of violation of international law. To all media houses, into way His Excellency John Dramani Mahama etimi ediaba o show se enema ekoso ekwan Donald Trump efa so ebeche openi no enya de se we happy with it. Iti ebusua obaswa na wache wadwene kama ewo honom ediama me san se His Excellency waye bold wakasa against the ekoso eno ntobaswa na wache wadwene